ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. ба андешаи олимони соҳаи тиб яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ аз паншавии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла бемории COVID-19 риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ мебошад. ҳамчунин сокинонро зарур аст ки дар ин рӯзҳо барои пешгирӣ ва паҳншавии бемории мазкур ба ҳангома дода нашуда бе тавсияи мутахассисон барои пешгирӣ доруро истифода накунанд. дар ҳолати пайдо шудани ягон нишона аз ин беморӣ ба монанди ҳарорати баланд ва сулфаи хуш ҳатман ба табиби минтақавӣ бояд муроҷиат карда шавад. манучери Сулаймон бо истифода аз тавсияҳои мутахассисон доир ба риояи гигиенаи шахсӣ гузориш омода намудааст. саю талоши мо бар зидди коронавирус қабл аз ҳама бо риояи чораҳои пешгирӣ, риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ, ҷамъиятӣ, худдорӣ намудан аз рафту омад ба ҷойҳои серода мебошад ки ин омилҳо ба баланд гардидани масъулияти бадан мусоидат хоҳад кард. пешгирии бемории COVID-19 ва мубтало нашудан ба он аз ҳар шаҳрванди мамлакат вобаста аст. роҳҳои пешгирии аз ин бемории сироятӣ ҳама вақт тоза будан, яъне дастони тоза, оби тоза, хӯрокаи босифат, ҳама яъне роҳҳои пешгирии бемориҳо мешавад. пеш аз ҳама бояд мо тарзи дурусти дастшӯиро истифода барем ва ҳангоми шустани дастон бисёртар он микробҳо ва микробҳое ки дар даст ҳаст онҳо яъне метавонанд ки озод шаванд ва шахсон ба бемориҳои сироятӣ дучор нашаванд. дар ин рӯзҳо сокинон барои пешгирӣ аз бемории COVID-19 хӯрдани ҳар гуна дорӯҳо ки бештарашон ба саломатии инсон зарар дорад истифода мебаранд. шаҳрвандонро зарур аст ки бе тавсияи табибон аз истеъмоли маводи доруворӣ ва худмуолиҷа худдорӣ намоянд. ҳангоми пайдо шудан нишонаҳо аз вируси мазкур дар бадани хеш ҳатман ба табиби оилавӣ хабар диҳанд. тибқи тавсияи табибон сокинон бояд бо наздикон ва атрофиён бо даст салом накунанд ва ҳангоми вохӯрӣ аз буса кардан худдорӣ намуда бо табассум бо ишораи сар ё бо сухан салом гӯянд. салфетка ё моеъҳои антисептикиро ҳар як шахс ҳангоми баромадан аз дохили нақлиёт ё биноҳо бояд ҳамроҳ дошта бошад ва аз он истифода намояд. эмин доштани худ аз ҷойҳои ҷамъиятӣ, яъне ба монанди рафтани бозорҳо ва инчунин аз нақлиётҳое ки зичавии аҳолӣ зиёд мешавад не худдорӣ намудан ва истифода бурдани ниқобҳои якрата. бояд масофа ҳангоми суҳбат кардан на камтар аз 1 метр бошад ва ҳангоми сулфа кардан ва атса задан бояд бо рӯймолчаҳои махсус яъне ки маҳкам намудани даҳон ва бинӣ. дар ин рӯзҳо худтабобатнамоӣ ба саломатӣ хатарнок аст ва танҳо аз тавсияи мутахассисони соҳаи тиб истифода бурдан ба манфиат хоҳад буд. истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ қатъиян номумкин аст, зеро масъулияти бадани инсон паст шуда хатари гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятӣ бештар мегардад. шахсони пиронсол бахусус аз синни 60 боло безарурат аз хона набароянд. дар баробари ин падару модарон бояд риояи гигиенаи шахсиро ба кӯдакони худ фаҳмонанд ва дар фикри беҳдоштии саломатии худу атрофиён бошанд. манушери Сулаймон, мақсади мақсад, ахбор. ба ҳолати 4 майи соли 2020 дар муассисаҳои табобатии мамлакат 3208 нафар зери назорати табибон қарор дошта 230 нафар бо ташхиси сирояти коронавирус ошкор гардиданд. 3 ҳолати фавти шаҳрвандон аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. дар як шабонарӯзи охир 246 нафар пас аз гузаронидани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ба хона ҷавоб дода шуданд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сокинони мамлакат эҳтиромона хоҳиш менамояд ки бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавируси нав COVID-19 қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. дар шаҳри душанбе тавассути техникаву таҷҳизот инчунин маҳлулҳои дезинфексионӣ дар кӯчаву хиёбон ва маҳаллаҳо чораҳои безараркунонӣ ба роҳ монда шудааст. тадбири мазкур бо мақсади пешгирӣ аз бемории сироятӣ амалӣ гардида сокинони шаҳрро зарур аст ки аз ҳарвақта дида дар тозаю озода нигоҳ доштани манзили зист ва риояи гигиенаи шахсӣ масъулияти баланд эҳсос намоянд. гузориши хабарнигорони мо. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва таъмини солимии шаҳрвандон дар пойтахт тадбирҳои безараргардонии сартосариро пурзор намудааст. ин навбат чунин тадбири безараргардонӣ ки дар доираи дастури раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ роҳандозӣ гардидааст дар хиёбони рӯдакӣ, маҳаллаҳои хуҷамбиёи боло, хуҷамбиёи поён, кӯчаҳои Умари Хайём, Мирсаид Миршакар, Телман, Бадахшон ва ба номи Мирзо Турсунзода сурат гирифт.
به خاطر پیشگیری از پنجشنبه بیماری‌های سیرویتی در برابر کوچه و خیابان‌های پایتخت و انشاءات تعینات گوناگون، همزمان در مرکزهای خدمت‌رسانی از جمله بازار و مرکزهای سودا همروزه این قبیل کارهای بی‌ضررگردانی جریان می‌گیرند. انجام چنین تدبیرها از جانب ساختار و مؤسسه‌های مربوطه عملی کرده می‌شود. مورد به ذکر است که تدبیرهای مذکور با مقصد پیشگیری و پنجشنبه بیماری‌های سیرویتی صورت گرفته، آن نباید سبب به تعلق افتادن ساکنان پایتخت گردد. در دایره تدبیرهای بی‌ضررگردانی سرتاسری شهر دوشنبه، متخصصان کارخانه‌های مربوطه چنین تدبیرهای تمیزکاری و بهداشتی را در کوچه و محله‌های رحمان نبیف، خوجندی، عبدالرحمن جامی، چمنزاد، قهاری، یوسف وفا، گلخانی و لاله‌زار ناحیه سینا دایر کردند. راه‌های ماشینگرد، ایستگاه‌ها، مرکزهای خدمت‌رسانی، کوچه و راهروها نزد بناهای استقامتی از جاهایی بودند که با توجه بیشتر پاککاری شدند. لازم به تاکید است که تنها از 29 اپریل تا 3 می سال جاری در اساس دستور سپارشی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سراسر پایتخت در عموم در 120 کوچه، 45 محله، 583 بنای استقامتی، 6 بازار، 47 مرکز سودا، 22 میدانچه ورزشی و 8 عدد باغچه کودکانه کارهای بی‌ضررگردانی با سفربری نزدیک 600 نفر متخصصان و 72 عدد وسایل نقلیات مخصوص با استفاده محلول‌های ضد ویروسی از جمله خلور تدبیرهای بی‌ضررگردانی انجام شدند. یادآور میشیم که رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای سالمی جامعه همه گونه تدبیرهای مهم را روی دست گرفته است. مخصوص باید ذکر نمود که با مقصد پیشگیری از پنجشنبه بیماری‌های سیرویتی در همه کارخانه و مؤسسه و تشکیلات اداره‌های پایتخت نابسته از شکل مالکیت و تابعیت اداروی، اینچنین کوچه و خیابان، راهرو و گلگشت‌ها و دیگر انفراساختور شهرداری کارهای بی‌ضررگردانی و تمیزکاری سرتاسری به طور دائمی به راه مانده شده است. در دایره تشبث نوبتی جهت اختصاص دادن بیش از 12 میلیون سومانی برای کارمندان ساحه تندرستی از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه به کارمندان ساحه تندرستی از جمله به ریاست تندرستی شهر دوشنبه کمک اولیه طبی و سانیتری از قبیل لباس 600 عدد، نقاب 5000 عدد، موادهای آنتیسپتیکی با تعداد 2000 عدد، عینک 200 عدد، بخیل زیاد از 14000 عدد و خلور 50 کیلوگرم دسترس کرده شد. ضمناً باید یادآور شد که کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه در اساس فرمایش دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و دستور توصیه‌های حکومت مملکت اوید به کارهای سازندگی، پیشگیری از پیدایش و پنجشنبه بیماری‌های سیرویتی گروه‌های کاری را تأسیس داده. در این زمینه یک قطار ملاقات واخوری‌های خانه به خانه، روبرو و کوچه به کوچه را با دسترس نمودن ورقه‌های اطلاعاتی و دیگر لوازمات ضروری در شهرک و محله‌های شهر دوشنبه برگزار نمود. امروز از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه با کارمندان ساحه تندرستی یک قطار لباس‌های محافظتی، اینچنین موادهای بی‌ضررگردانی دسترس کرده شد که این هم توجه خاصه حکومت جمهوری و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را در سیمای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه نشان می‌دهد. در دایره تدبیرهای بهداشتی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اوید به پیشگیری از پنجشنبه ویروس نوی کووید 19 در پایتخت از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه و کمیته های اجرایی در ناحیه‌های پایتخت اکسیه ترغیباتی تشویقاتی سالمی ملت پایداری آن را تامین می‌نماید دایر شد. در ناحیه سینا جوانان فعال تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن با ساکنان و اقامت کنندگان شهرک و محله‌های ناحیه سینا از جمله محله‌های ماوراءالنهر و دوستی مراجعتنامه رئیس شهر دوشنبه، موادهای اطلاعاتی و نقاب‌های محافظتی تقسیم نموده از ساکنان دعوت شد که گیگین شخصی را رعایت نمایند. همزمان در ناحیه شامنصور اعضایان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه شامنصور به محله‌های اهالی نشین تشریف آورده به ساکنان مراجعتنامه رئیس شهر دوشنبه و دیگر موادهای محافظتی تقسیم کردند. این اقدام به خاطر پیشگیری از بیماری‌های سیرویتی مساعدت نموده ساکنان با این راه می‌توانند خود و نزدیکانشان را با رعایت توصیه طبیبان و گیگین شخصی امین نگاه دارند. اکسیه سالمی ملت پایداری آن را تامین می‌نماید در ناحیه اسماعیلی سامانی در محله خوجنبی پایان ادامه کرد. کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه اسماعیلی سامانی با ساکنان این مکان مراجعتنامه رئیس شهر دوشنبه، موادهای اطلاعاتی و دیگر موادهای محافظتی را تقسیم نموده از ساکنان تقاضا کردند که
гигиенаи шахсиро риоя намоянд то ба бемориҳои сироятӣ гирифтор нашаванд. ҳамзамон даъват ба амал оварда шуд ки фарзандони худро аз ҷумла кӯдакону наврасонро беназорат нагузоранд ва ҳангоми дар худ ҳис кардани таби баланд ва бемадорӣ фавран ба табиби оилавии худ ва ёрии таъҷилии тиббӣ муроҷиат намоянд. дар ин рӯз кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсӣ ва аъзоёни фаъоли ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан дар ноҳия ба сокинони маҳаллаи равшангарон ва бузургчаи ҳайдарӣ буклетҳои иттилоотӣ оид ба пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус ва маводҳои муҳофизатӣ супориданд. дар ин замина ба ҳар як истиқоматкунандаи ноҳияи фирдавсӣ муроҷиатномаи раиси шаҳри душанбе, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ ба сокинон ва меҳмонони пойтахт супорида шуд. ёдовар мешавем ки аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар ҳамдастӣ бо кумитаҳои иҷроия дар ноҳияҳои пойтахт дар маҷмӯъ ба сокинони душанбе шаҳр 8000 адад ниқоб, зиёда аз 1000 нусха муроҷиатномаи раиси шаҳри душанбе ва буклетҳои иттилоотӣ расонида шуд ва ин тадбир минбаъд низ идома дода мешавад. дар ноҳияи рӯдакӣ дар робита ба пешгирӣ аз паншавии бемориҳои сироятӣ махсусан коронавируси нави COVID-19 дар кӯчаҳо, маҳалла ва ташкилоту идораҳо тавассути техника ва маҳлулҳои кимиёвӣ тадбирҳои профилактикиву безараргардонӣ анҷом дода мешавад. гузориши Бобокалон Аминзода. барои пешгирӣ ва бартараф кардани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ анҷом додани тадбирҳои беҳдоштӣ муҳим арзёбӣ гардида дар баробари риояи қоидаҳои гигиении шахсӣ ҳамчунин тадбирҳои безараркунӣ ва профилактикӣ низ нақши муассир доранд. дар ноҳияи рӯдакӣ дар робита ба пешгирӣ аз паншавии бемориҳои сироятӣ махсусан COVID-19 дар кӯчаву хиёбон ва ташкилоту идораҳо тавассути техника ва маҳлулҳои химиявӣ безарар карда шуданд. чунин тадбир дар ҷамоати шаҳраки сомонии ноҳияи рӯдакӣ анҷом дода шуд. бояд гуфт ки қаблан аз ҷониби масъулин ҷиҳати анҷом додани тадбирҳои безараргардонӣ ва профилактикӣ дар муассисаҳои дахтори ноҳияи рӯдакӣ ба миқдори зарурӣ маҳлулҳои безараргардонӣ, сару либос барои мутахассисон ва дигар маводи соҳавӣ захира гардида, айни ҳол коркарди ҷои ҷамъшавии одамон бо ин гуна маҳлулҳо мунтазам гузаронида мешавад. бо назардошти ин дар ноҳия аз ҷониби маркази санитарию эпидемиологӣ ва дигар ташкилотҳои дахтор чунин амалҳо тавассути техника ва таҷҳизот инчунин маҳлулҳои дезинфексионӣ шабона ба роҳ монда шуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ баҳри безараргардонидан аз касалии сироятии коронавирус ин бегоҳ ҳамаи хиёбонҳо, кӯчаҳои асосии шаҳраки сомониён маркази ноҳияи рӯдакиро бо воситаҳои техникӣ корхонаи муассисаҳои ноҳиявӣ оғоз кард. идораи назорати санитарӣ ва эпидемиологии ноҳия инчунин корхонаҳои дезинфексияи ноҳия ширкат варзиданд. ҷойҳое ки воситаҳои техникӣ дар он ҷо имконияти гардиш кардан надоранд, бо асбобҳои дастӣ аз маҳлулҳои безараргардонӣ истифода намуда безарар гардонда истодаанд. тадбирҳои мазкур бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ амалӣ гардида сокинонро зарур аст ки дида дар тозию озода нигоҳ доштани манзили зист ва риояи гигиении шахсӣ масъулияти баланд эҳсос намоянд, чунки солимии ҳар як шахс аз худи ӯ вобаста аст. дар баробари ин мутахассисон риояи қоидаҳои гигиении шахсиро бе татбиқи гигиении ҷамъиятӣ самаранок намедонанд. чорабиниҳои безараргардонӣ ҳамчунин дар муассисаҳои тандурустии маориф ва дигар ташкилоту идораҳо анҷом дода шуда, ҳамзамон корҳои фаҳмондадиҳӣ бо сокинон оид ба пешгирии бемории сироятӣ низ ба роҳ монда шуданд. риояи ҳолатҳои санитарӣ ва безараргардонӣ имкон медиҳад ки муҳити зист тозаву пок ва аз ҳар гуна вирусу бемориҳои хавфноки сироятӣ эмин нигоҳ дошта шавад. барои маҳв кардани эҳтимоли интиқол ва хуруҷи бемории сирояткунанда ё худ тадбирҳои безараргардонӣ ба манфиати кор аст. Бобокалон Аминзода ба ҳудуди Истам, Ахбор.